Pozdrav youtuberi, gameri i svi vi koji se tako osjećate. Danas vam donosimo novi video iz našeg gaming podruma koji ima za cilj da vas probudi iz vaših dosadnih svakodnevnica. Prije svega zamolio bi vas da ovaj video gledate koristeći slušalice. Ne mislim da ga gledate kroz slušalice, nego da slušalice priključite u uređaj na kojem gledate ovaj video. Razlog tome je zato što je zvuk jedan od osnovnih elemenata ove igre, te da biste doživjeli ovaj video u fullu potrebno je da imate kvalitetan i dovoljno jak zvuk. Dakle, priključite slušalice na vaš uređaj i pojačajte zvuk na uređaju dotle dok ne budete čuli samo mene i ove korake. Ništa oko vas ne smije da čujete. Pored toga, bilo bi dobro da ovaj video gledate u mraku ukoliko je to moguće. Igra se zove Slender, kao što ste vidjeli, 8 stranica. Ja sam rekao sam 8 i cilj nam je da prikupimo 8 stranica papira koje su u ovoj šumi ostavila djeca koja su nestala u ovoj šumi. Pritom imamo samo lampu, odnosno baterijsku lampu koju možemo da palimo i gasimo. Krećemo se relativno sporo, možemo potrčati, ali jako kratko, jer nam je vjerovatno slaba kondicija. I progoni nas čovjek koji se zove Slenderman, mi ćemo ga zvati kratko Slender ili Chica Slender. Mislim da je moj komentar za ovaj video suvišan, stoga ću vas prepustiti video da uživate. Samo opušteno. Ok, tu je prva stranica. Uvijek gleda, nema oči. Primijetite kako muzika postaje napeta i tako će postajati sa svakom stranicom sve više i više napeto. Sam gameplay će postajati teži i Slenderman će postajati brži. Još ga nema nigdje. Možda se ipak vrati.
pravcu u kome se nalazi Slenderman. Pretpostavit ćete vam sad, evo ga tamo. Ne smijete gledati u njega. Zato što ako gledate u njega, onda ćete dobiti game over. Sledite se od straha i tako. Evo ga zid. Ovaj zid je u obliku plusa, tako da je jako teško obići zid. Ok, super. Evo još jedna. Follows, slijedi. Vidim da slijedi, brate. Iskreno nemam pojma gdje treba da idem. Jedino što znam je da postoji 10 lokacija na kojima mogu da se nalaze stranice, a od tih 10 na 8 se sigurno nalazi zato što ima 8 stranica, međutim nemam pojma gdje je koja lokacija. Mislim, postoji na netu mapa, može se skinuti mapa ovog područja u kojem se igra, tako da bi bilo možda lakše, ali mislim da tako ne bi bilo zabavno ni blizu kao ovako. Evo ga tunel. Tu bi trebalo da bude jedna stranica, samo je fazom sad gdje je Chica Slender. Eno je tamo. Ok. Uzmemo ovo i pišemo. Ok, ne znam za vas, ali ja sad ove muzike naježim, definitivno sam se naježio. Opa! Nekad se pitam ovako što mi je ovo trebalo, mogao sam igrati Need for Speed kod čovjek. Ali onda vjerojatno to ne bi bilo to, jel? Ljudi, ste živi? Ma dajte, tek treća stranica, ajde daj da probamo barem 4, evo. To je pola. Imamo 4 stranice. Daj, bježi. Smrdo jedan. Nešto me zove. Ne ulazi mi se baš ovdje. Pogotovo ga znam da je on blizu. Čovječe, ali sam se naježio.
Ej ljudi, jeste živi? Ja, još jedna stranica bi bila super, ali nemam pojma gdje je. Ne, o, blizu mi je, mislim da će da me uhvati. Evo ga. Jo, Slenderu. Još me stjerao u čašak. Stjerao me u kut, ljudi. Brate. Opet ziva, da, ja samo kružim ovaj. Neka budala. Ajde, idemo sad lijevo. Ovo mi izgleda kao mjesto gdje bi moglo da bude jedna stranica. Isto tako, Jebote. Isto tako, izgleda mi kao mjesto gdje bi moglo da me stigne glupi Slender. Ljudi. Što teška ova igra. A da, on može da se teleportuje, logično, tako da ako je bio iza mene, sad može da bude ispred mene. A sad nemam pojma gdje je. Evo ga, opa. Okej, ovo nije dobro. Ova muzika uopšte ne pomaže, uopšte. Ovo vjerojatno znači da sam gotov, tako da bolje da bježim. Fuck. Daj, bježi. Ajde još jedna. Ne. Brate. Što je zajebana ova igra, a? Ste živi?
Ste tu? On se sviđa igra? On se sviđa video? Ok. Ako vam se svidjela igra, kliknite like. Ako vam se nije svidjela, ostavite komentar šta vam se to ne sviđa. Ako vam se baš svidjela, pišite nam na našoj grupi, možemo vam dati link odakle da je skinete ako vam se baš ne kupuje na Steamu. Subscribeujte se na naš kanal, šerujte video na vašim Facebook profilima. Podržite nas u našem radu, pošto smo tek počeli, tako da znate da nam nije lako. To je to. Lijep pozdrav ljudi.